daqqejt Malta ftit ta' snin ilu u kienet waħda mill-gigs li se nibqa' niftakar. Kliem Michael League, il-fundatur tal-band Bocante, li huwa wieħed mill-gruppi li ħasem fil-Malta Jazz Festival ta' din is-sena. F'intervista ma' One News irrikonoxxa l-mod professjonali li bih jiġi organizzat dan il-festival u qal li kienu stess li talab biex jerġa' jiġi jdoq Malta. This is a very special place and the way that the festival is run really allows the artists to experience Malta, you know, to be by the water and in a historic area and also the many different stages, you know, you get to see a lot of the town and ever since I played it a few years ago, I've been wanting to come back, and this is perfect because this is a new band I just started, Bocante, and I actually called our booking agent and I said, can you please get us a gig in Malta? Because I had so much fun the last time we were here. Fis-sena li l-Belt Valletta qed iġġor it-titlu tal-Kapitali Ewropea tal-Kultura, id-direttur artistiku tal-festival Sandro Zarafa tkellem dwar il-programm imżewwaq u varjat li tħejja għall-edizzjoni ta' din is-sena. Programm eklektiku ħafna b'nies ta' fama internazzjonali, nitkellmu ħafna fuq l-ikbar ismijiet li fil-jazz bħal Chick Corea, Christian McBride, dan huma mużiċisti li huma ħafna importanti fl-istorja tal-jazz. Dan il-festival li huwa l-uniku avveniment ta' dan il-kalibru li jippromuovi u jiċċelebra l-jazz f'pajjiżna kien mifrux fuq 6 ijiem u jintemm is-Sibt filgħaxija.